Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Himdan hi ka boarding ban ai yangi. Suam mem ta. Ngali ngatieng bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cingdum. Himdan la apo setleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kakasi Students Union kalami syakmat bersenran lang berbenkersyan ginong syang kalapangap ag jinglit turjuki sa sekretariat bandawa nak sarkar bakade ben penploy no yag jingya penbej bat ka asam khnang makinong rep kinyo besdang no yag rep karyang jongki namar bakapor kaladei habia keren mur presiden ka KSU West Janti Hills District uba laj par singkrem ulaong bakapor ban rep kaladei re kinong rep kimyo ban lej sa jaka rep jongki bat ladah ki jaka lan jong kimyo ban rep ban tray ban kata syanu parkin lej Ula dawa nak sarkar bakade ben penkloy ya kani kam nomor mensua kila kular arsngi hendrai hadu mentaru kampat seiso West Giant District ni wan ne kumsi benta ban ai jeng kersyan ya ke kerai jeng do basing lapangam nang benta ban litur sekretariat ban lik dawa ya ko hok jongki tenang liang GSU hi ni wan ne ban ai jeng kersyan bupura bah kanu kanu komru na benta jeng dawa jongki ban yo ya ko hok jongki Kajing doa kajungki kadai kabanang kong hi kalong bahadu menta baka sarkar kamle ai habai dai berput sam bat kaba arhi kalong bahadu menta nakilamot panlay rebelidang disya pendik giplit asam kimsya yaki panlay rebelidang dada kum kinong song sinong jong kari kabai kajongi kimyo panlay rebelidang kita Syakirep kirang gejong haja kala jong sa siya eba dengin litre kita te nakataka daw nakaliang KSU kayang rang ba ban aya gejong kersan bungura yaki namenta kajing let dawa jong ki sekretariat namenta penyo ya ko jong ki na iba hot kumba jingyo jing tip jong ni namar bagit hot jong eru ki don po sinong lapangam ba katu kajing langhi nakaliang ki karbi ki 8 por ars ni ban penbej ya kan kam nang benta ban wanra ya kajing yesuk Henry bakata hapadang gina kijing panpuar ni yo ibade bakam poi siya kai kijing seiso mentala da kita yaw kampoi siya kata kijing seiso na kijing yasuk te nakaliang kadobar sinong hi kamla ban ap ya kane namar ba pilatip hi kala dai ke portung portep kala dai ke porrep poryang la da kimyo hi bantung batep ban rep poryang dai kinbam te nakata daw kim ban se ban wan mentakas ni ban lektur siya po sekretariat ban pensnyaw siya kibor badai kami kum sarkari baka day ban simkian nomor daron pembej ya kena kamp nang maginyo ban late yang nang maginyo ya kabam hoy nakaliang kata nakaliang nging skam hi baka ni kijing panpuar kaday tang ki kamp pembej bat kampoy hi siya kata kijing kren nakabanta kijing sok kaday tang kaboy ne kijing senti jong no jong no na banta bonora ya kata kijing sok klim dadon kata kanore nakaliang kaseng hi lada ka sarkar hi kam ai kanu rai kam ai kanu jawab bat kam ai hi kata ka syong sain ya kador basyon lapangap iki pai hi jong ka than baro kawai nakaliang kaseng sa sim da kanu ka sinjam ka batang e na benta banyada lane pat penyo ya ka hok jong ginong sinong lapangap bat ka than bodar baro kawai. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.